ما جيت سلطان أما مجامل لسه سيسا No, asittin tumin ada asittin tumin aman. Imrisha tumumiti lal. Interview kodi tumumiti interview koda. no Ulen dawo sontane interview koda timulisa. Harkani namni kun Kenya beekani. ummata caqasa mana maa kiitti akka nan godhina osoo akkaawwantii cufanillee bornuma rakkata asitti fidaati haasoysiisa bakka biraatti hiinee tumna mana kiyya fidaatu moo barbaadda intala moo dhiira gasin Maali hantuuta moo nama islaamaa tokko. intala moo dhiira kun gatumtan akkana godhatu Imrishaan kun naman dhaga'uusa. Imrishaan naman dhaga'uusu. አትምጣና አውጣና አሳያቸው እንዲያምኑ እኮ ነው። እኛም ሰው መያዛችንን እንዲያምኑ አሳያቸው። መምታት አይደለም አሳያቸው። በቃ ቪዲዮ እንደዚህ አድርጋ አሳያቸው። ሰው መያዛችንን እንዲያውቁ ነው፣ እርግጠኛ እንዲሆኑ ነው። ኦብሳ ከዘነት ኦብሲ አቦ እምብሪሻ ዋንስ እንጀቹ ጅሮ ሙጫናስ በሄ አማራት ያወይዋቱ ኢንተርቪው ጎዲ አኔ ኩኖ አማራ ቀበሜን ጅራ ረቢ ጃ ገዲሳ አኒ ሰካም በው ነጎዳ ሀጀዱ ሙሊሲ አፋን ነጋ ሀሴሲ እንመለ ጨፈቅ እንጀነ በረበለ ሶማል ታይሰተው አስ ሙሊስ አባራ ሰላምታ አመቱ ኢብሳ ሀቢቢ ኢብሳ ኑቲ ነማ ማቲ ሲን ሆጀቱ ኢብሳ ነዳጋ የሮ ተከነ ዳጋ ዮ ሱዲ ጅራቴን እንቤኩ ኑቲ ነማ ካልኩሌቲን ሆጀቱ ነማ መጋላ ኬሰ ጅሩ nama huduudarra jiru miti gabaabumatti yoo isinii ta'e bifa ittiin deemnu nu wajjin deemtan iluun isinitti himee jira. Jechi qiyyaama viidiyoon isa mul'isu inni nagaa salaamu inni sobaatee inni salaamatu. Waraabi ijoollee biraatti ergina wasi biran jirre gadaadhii sanii viidiyoo wal ga'a. Goota guruppii isin dhaqama ijoollee namaaraa ni jirti tumamtee miilaanu taate. Kunoo iluu guruppii si hana quwasiri maakii iluun kunoo iluu galchinee jirra iluun isin hana guruppii umate. Laali. Jechi qiyya iluu waan barbaadne siimu. Iluu qiyya laa waan barbaadne. Jarri. Mucaan ka jirtu ijoolleen magaalaa qixxeef jirtu. Mucaan amma jarri qabde ijoolleen gariin ijoollee kararra deemtu beeloitu san osoo hin ta'in korbeessa guddaa qabde amaara guddaa kana ka magaalaa keessa deemu jechuudha. Siigale moo siingalle sun kalee tumamaa ture argitan. Oromoo waan amanu tumanii miila caccabsanii gurra mara dhiisanii isiniif fidan. Ka biraa qabamee jiraa jedhan namni sadii. Ka qabame san mana biraa godha. Mana maakiitti yoo haasoysiisuuf kabajaan ganna dhiisaa jedhee haasee malee fiddanii naman tuminaa jechuu barbaadeeti. Bakka biraatti mana kiyya fidaa. Mana kiyyatti qajeelattumna qaxaaqqannee miila ol deebifnee hiinee jechuudha. Anillee waan jedhu barbaade iluu kiyya laala akkaan jedhu barbaade amaarri kun eega qabamuu taate akka amaarri kun argitu qabamee gartee namni keenya qabamee jira akka argitu viidiyoo bananii fi haaseessuudhaan je malee tumuun jennee baranillee sii galee namni kun as jira amaarri jala jira nam 4,000 jira namni 4,000 kun gaafa viidiyoon arge ahaa namni keenya qabamee jira argee jira innillee akka amaara ta'eef dubbatee ani qabameen jira nageenya kiyya eeguudhaaf yoo karteen naarifattan taate mucaa jiru gaddiisa anis akkana gaddiisan godhaa jedhee dubbatee asirraa deema. Khalaas furmaanni dhufe agasi. Tuma osoo hin taane si galee. Jaalibsa. Akkuma illuun jee mana kanatti amma nama hedduu as jala jira jarattiin hedduu jiran as jalatti amma ni jiran namoota gurguddaa meeqaa jiran kuttu hin jiran. Amma gisee isin viidiyoo wantanii mucaan isaan kadhata naqabanii akkana akkas jee haa himatu uummatatti. Uummanni immoo viidiyoo kana asirratti harkanii dhaqanii mucaa keenya hiissanii jechuudha. Gaafa isaan achi gadhiisan isin asii gadhiistan alla kana gariin biraan jiru. Jaalibsa. Wanuu qabdan garuu mana kanatti nama hedduu jira waan ta'eef. Ibrisha ijoollee haaraa qabda yookiin mucaa kalee kama kalee sanuu viidiyoo osoo hin baasne maqaalee akkanii mannee akkanuma haasa'u jechuudha. Akkuma kalee haasa'u viidiyoo cufatee haasa'u jechuudha akkasitti haasa'u ijoollee wanni hin finneef mucaa. Ajala kanaan ol seenee kunoo maal jedha ka amaarinyaa kana dubbisame warra qabeerraayi. Asliin geeffannaa qooy amaariffanutti mataan galabbate qabamuu qabaa yoo keessa jiru kun yoo argamu. Innaa wannan jechuu barbaade mucaasa wanni viidiyoo mul'isuudha wanni guruppii keessa haasa'ine bakkiteen jarri ijoolleen teenne jirtu bakka badaadha jechuudha. Sodaa osoo hin taane bakka badaadha jechuudha. Rakkoo irra gaha jechuudha. Ijoolleen maal godhuu barbaaddi mucaa gadhiisiftee mucaa sana immoo gara waan godhan isaantu beeka jechuudha. Siigalee kanaaf asirratti hin fidne mucaan sun hin deebi'u yoo sagalee ta'e malee kabiraa qabdan fidaa sadii qabnettanii miti Ibrisha. As fidaati. Cufatanii haasawanii kakalee jala kana yoo jiraatten ijoolleen mee lakkoofsa 8 barreeffadhuuti akkuma iluun jedhu kan nuti harkaa qabnu jara keenna ol baasuu hin dandeenyu nama sodaanneeti miti rabbiin iluun sodaanne gartee ka isa qabne dhiiga mucaa keenna baafnaafi kallattiin ammoo nama mucaa keenna qabe san viidiyoo itti ergineetiniin walitti taphataa jirra yoo asirratti baafne ammoo guyyaa takkaan nu guuran si galee guyyaa takkaan nu guuran mucaa kalee asirratti baafne guyyaa takkaan bakka jiru kana dhufanii nu guuran. ኢምርሻ ከእናንተ ሌላ አማራ ልጆችን የያዘ የለም።
Qoyste ande Oromoo azela deemtanii soba ittan maali rakkoon keessan manna ajaa'ib dambar isin gizuma Kale hundaa maagi kale osoo nu Isa jirna kaleessayyuu maakiye. Kaleessayyuu. deemtanii diinaa kolkanii yoo soba ta'u maa wacca koon fayyaa qabdaati callisi yookaan asirraa gasi darbinaa boo kaleeyyuu osoo fidanii akkana miila cabsanii gurri dhiigu Oromooni soba jette qooyi naannoo keenya kanan nama hin qabne isin fakkaate boo maaltu garaa isin nyaate qabnee fidanii kun gurra mara dhiisanii miila cabsanii Oromoodhaa jettan kijiba barattan jechuu ummata kijibaa jechuu isin fidne agasirraa maal isinii goona takka namaara qabne mana isin haafinnu barbaaddanii hin fiddan jenne fidne ammallee afurtu jira jechuu gaffudhadhaa hin qabne isin argisiifna hin baasna mucaa keenya abbaan ammoo akka Oromoon sappoortii godhuu hin barbaanne qilee seenuu hin dandeettanuu qabnee hin fidne jechuu naannoo keenya qabnee isin mul'isaa irra borullee hin qabnaa jechuu amani gal liqimsa kanu amaara qabnee isin fiduu dandeenyu giddimaan osoo sididu kana gadi liqimsii jechuu barbaadeeti qabnee jirraanutu qabee ammallee borullee iftaan illee hin qabna warroonni isin qabuu hin dandeettanii jettanii soba jettanii homaa isinii godhuu hin dandeenyu isinii amansiisuu hin dandeenyu jechuu uummata gowwaa kana ibrisha yoo jiraate sagalee isaanii fidiitii haasawanii saada barfatanii jechuu barbaada. Illu amma sana dhaggeeffadhaa Oromoo nuti jaraa waliin dubbataa jira. Oromoon afur qabee kudhaniin qabee yoo jee kijibaan jechuu afur qabnee kudhan qabnee yoo jennee afur qabdan kudhaniin qabne maa kijibdan akkamiin nuun jettan diina biratti maali namni akkanaa kanaaf rakkoo ka walitti dhufnu. Oromoon tuni girrisaadha beektanii. Oromoon tun hundi isaanii girrisaadha dhageessanii. Oromoon tun irra guddaan isaanii diqaalaadha nama abbaan barraa osoo hin dhalatini. Dhugaan bara hin feetu soba malee warra kanatti soba girrisuu fedhanii huddoo haala isaanii haaseenanii deemanii sharmuutaa kan Oromoon guutuu isaaniitu maalii fi wannummaan nuti itti bilisa ol baasuu dadhabnee wannummaan nuti itti wanni ol godhuu dadhabnee kana wallaa billaa dhugaa isiniin jaa. Kanaaf midhaan qabame. No Oromoon arrabsii dhiis. Kaifi abbaa qabame erga qabametti mucaan ammoo nuti wanni barbaanne laal. Obsi nuti wanni barbaanne ijoolleen amaar nuti dhageenye Oromoon akka qabamte nuti dhageenye qabdanii jirtan nuti akka nama tokko dhageenye dhaga'uu barbaannu nu osoo hin taane ummata jara kana dhageessisuuf sagaluma isaaniillee taatu nu banaa afaan isaanii samboodaan isaaniillee bakka jiru hunda isaanii garaan buccisa viidiyoo waraabbatanii gadhiisanii guruuppirra walii ergan waan san ta'eefi akkasitti dhugaa keenya harkaan akkasitti furmaanni mucaadhaa dhufa nutis wanni barbaanne isinii galee ammoo qabuu keenya Oromoon bichaan beekuun furmaanni dhufu. Ibsa laal waan sirrii jechaa jirta garuu miira keessan seenii maal seete obboleessa kee uummanni kunis uummatuma keenya miira keessa seentee isaan arrabsoo osoo hin taane hubachiisuu danda'u qabna sii galee uummata keenya dhugaa hagguu isinitti himan isinis furodha isin uummata amaara kaasirra beeku foloo gootan maal foloo isaan godhuno isaan jajjabeessitanii waan akkanaatis firaa addaan baafadhaa hin godhinaa foloo'is haa dhufan isaan ta'uuf warra qabeef warra hin qabne ta'uu isaaniitu addaan hin baafanne cal jettanii ol baastanii nama ol bo'uu qabu addaan ol bo'uu hin qabne addaan osoo hin baafanne ol baastanii asirra foloo gootanii wanta gootanii jajjabeessitanii gadhiistan haa tumamu haa arrabsamu haa cafaqamu namni isaan bira jiru haa qaban san haa cafaqan isaanis galee haa booyuu qaba laalaan Oromoon laalatisan laalachuu qaba sanis galee tanaafuu isinis hogguu namni waan takka fide azela soba maarre injeena nama jajjabeessaa malee yoo sobaan ta'eewu jajjabeessaa diina keessan isin hojii jira baras keessa addaan hin beektan diina kamii fira addaa wal hin beektan azalti amma tanaafuu wal jajjabeessuu qabdan malee wal xiqqeessuu hin qabdanii akka namni miira keessa seenee isin arrabsuus nama hin godhinaa. በርስ መበላላት ነው የሚሆነው። ይሄንን ቆም ብላችሁ አስባችሁ የአማራ ልጆች የተያዘውን ልጅ መቼም አይታችኋል እንዴት እንዳደረጋችሁ የፎቶን እያያችሁ ነው። ብትለቁትና ሰላም ቢወርድ ነው ለማናችንም አይበጅም። ይሄ እውነቴን ነው የምላችሁ ለማንም አይበጅም። የእርስ በርስ መገዳደል ለሁላችንም ስለማይበጅ የእናንተን ሰዎች ምከሩ። እውነቴን ነው የምላችሁ ማርያምን በጣም ነው የሚያስፈራው። ለምን እኔ እንጀራ ፍለጋ ነው እየወጣ ያለው ከዚህም ከዛም ከኦሮሞም ከአማራውም እየወጣ ያለው ሰው እንጀራ ፍለጋ ነው ጠግቦ አይደለም እየወጣ ያለውና ማንም ወጥቶ ሰርቶ በሰላም ሰርቶ ቢገባ አሪፍ ነው። ይሄ ለማናችንም አይበጅም። ሄዶ ዛሬ እናንተ የምታደርጉት የኛም ልጆች እናንተም ልጆች የሚያደርጉት ነገር ሀገር ላይ ነው የሚሄደው፣ ዋጋ ነው የሚያስከፍለን። ሁላችንም ዋጋ ስለሚያስከፍለን ቆም ብላችሁ ብታስቡ እኛ ፍራቻ አይደለም ግን ከኋላ የሚመጣው ነገር እየታየን ነው። የምስኪኑ ህዝብ የምስኪኑ ነፍስ እየጠፋ ነው። ለስራ የወጣው ለእንጀራ የወጣው መንገድ ላይ እየቀረ ነው።
ያ ደግሞ ሄዶ ሀገር ቤት ስለሚገባ ይሄን ነገር ቆም ብላችሁ ብታስቡ የአማራ ልጆች አሪፍ ነው። እያሰባችሁ አይደለም። እኛ ቁጭ ብለን እንኳን እንደዚህ በትህትና በምንጠይቃችሁ ሰዓት ኮመንት ላይ ምን እያላችሁ እንደዚህ እየጻፋችሁ እንደሆነ እያየን ነው። የእውነት ነው የምላችሁ። ይሄ ልመና ወይ ፍራቻ አይደለም። ግን ለምንድን ነው ምንም ማያውቀው ምስኪኑ እንጀራ ፍለጋ የወጣው ለምንድን ነው የሚገደለው ብለን ነው እኛ እየተለማመጥናችሁ ያለ ነው እንጂ ይሄ ቀላል ነገር ነው። ልጆቻችሁ የእናንተም ተይዟል፣ እየሰማችሁ ነው። 3-4 ተይዟል። ለዛ ይሄንን አይታችሁ ለእውነት ለህዝባችሁ የምታስቡ ከሆነ አስቆሟቸው። የእናንተ ልጆች በስሜት በስሌት ነው የሚገፉት፣ በስሌት ነው እየሄዱ ያሉት። በቃ እንኳን ነው እያላችሁ ያላችሁት። ከስር እንኳን እየመጣችሁ ኮሜንት ላይ እሰይ ገና እንታያላችሁ እያላችሁ ነው። ኧረ ቆም ብላችሁ ብታስቡ አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ቆም ብላችሁ አስቡ። ሁላችንንም ነው የሚጎዳን። እያንዳንዳችን ቤት ነው የሚያንኳኳው። ነገ ሀገር ቤት ይገባል ይሄ ነገር። ዛሬ እንደቀልድ የምናየው ነገር አንተ ሰው ቤት ቁጭ ብለህ የሞቀ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ የሞቀ አልጋ ላይ ቁጭ ብለህ በለው እያልክ ምስኪኑን አታስጨርስ። የምትሰሙ ከሆነ ይሄ ፍራቻ አይደለም። የኛም እያያችሁ ነው ብድር እያሉ የኛ ልጆችም እየያዙ ስለሆነ እባካችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ። ለማናችንም አይበጅም። ፍቅር ይሻለናል። ወጥቶ ሰርቶ የሚገባው ምስኪኑ ምንም ማያውቀው ምን እንደሆነ ሀገር እንኳን እንደሚያስተዳድር ማያውቀው ልጅ ወጥቶ እንጀራ ፍለጋ ወጥቶ መገደል የለበት መሞት። እኔ ያመኛል። እውነቴን ነው የምላችሁ። አስመሳይ ምናምን የምትሉ ሰዎች የእናንተም ልጆች ተይዘው ይሞታሉ ነገ። ይሄንን ቆም ብላችሁ አስቡ። ክርስቶስን የእኛም ልጆች ደግሞ ቆም ብላችሁ አስቡ። እናንተም ቆም ብላችሁ አስቡ። እግዚአብሔርም እንደ አላህም እንግዲህ የሰው ነፍስ በሜዳው ይጥፋ፣ የሰው ነፍስ ግደል አይልም። የሁላችንም ግን እናንተ እያደረጋችሁ ያላችሁ ከዚህ በላይ የሚያስደርግ ነው። አታድርጉ። የእውነት ነው የምላችሁ። ይሄ ነገር ዋጋ ያስከፍለናል ሁላችንንም። እሰይ እያላችሁን እያየን ነው ኮሜንታችሁን። እያንዳንዳችሁን የአማራ ልጆችን ኮሜንት እያየን ነው። እሰይ ነው የምትሉት። ለምንድን ነው የምትሉት? ለምንድን ነው የማያማችሁ? የወንድማችሁ ሞት አያማችሁ? 3 ልጆች ተይዘዋል። እነዛ 3 ልጆች ምንም በማያውቁት ምስኪኖች ሀገር አብይን እንኳን በቅጡ የማያውቁት ልጆች ናቸው ዛሬ እየሞቱ ያሉት። እነዛ ልጆች ለምንድን ነው የማያሳዝኗችሁ? ለምንድን ነው የማታዝኑት? ለምንድን ነው የማታስቡላቸው? ይሄ ልመና አይደለም። እና ቆም ብላችሁ አስቡ። የእናንተ ልጆች ምከሩ። አሜሪካ ቁጭ ብሎ በለው ቁረጣው ፍለጣው የሚለው አይጠቅምህም። ክርስቶስን ነው የምላችሁ። ማንም አይጠቅመንም። እና የሚጠቅመን የሚበጀን ፍቅር ነው። እና ቆም ብላችሁ አስቡ። የንጹሃን ምንም ማያውቁት ልጆች ገና በልቶ እንኳን ያልጠገቡ አንጀታቸው ላይ ምግብ ጠብ ያለ ልጆች አታስጨርሱ። ማልታተን ይገሩ ማልሰሙን ከሰማል ያደገሩ ማልታተን ዋን ተነኮልፊሳ አስረማንቱ ጅራ ኮልፊቱሜ ረብልካን ከሰና አፊጡ ማልቱ ነመኮልፊሲሳ ዱአ nama kolfisiisa moo maalidha kan kolfitan sin soba kan jettan maalidha dhugaa rabben oromoodha amma miidiyaa kanarra jiran sammuu qabamoo sammuu hin qabu wedheta cirraashame sin deemtanii diina faana dhaabbatanii oromootti dultu maal taatani garuu mee gad dhaabbadhaatti of laalaa mucaan kun sin hin gaddisiisuu mee an guyyaa har'aa dhugaa rabbi nyaata illee nyaanne mucaa kana argee nyaata nyaachuun dadhabe dhugaa rabbiin sin hin jedha maaf kana nyaanne oromoo rabbii jedhaati gad dhaabbadhaa of laalaa waan ma hin argine harki ko hin barreessa qubee baradheera jettanii waan arge hin borcina please. Nama illee oromoon keenya maal gooti nama mooraaliidhaan illee ka'ee waa takka hojjetu mooraaliisaa kish gootanii cabsataniitu gaddeebistu akka waa takka hin sochoone. Iniitu hiitanii akkasitti lafa keessa rabbiin jedhaatti gadi taa'a yoo hin beektate afaan keessan cufaati taa'a taap koppii linki godha kana hojiin keessa. Isin sobdu maalidha minti see qibxise mucaan kun amma tokko gallakkise maal isaati irratti hidhatame warra qabee kana gallakkisee too harka isaa maratee taa'e eenyudha mee kan miidhamu. Numoo isaantu miidhama. Maaf akkas taatanii gadi dhaabbadhaa laalaa yoo hin beektan afaan keessan shat godhaa cufaati koppii linki taap bichaa godha rabbii jedhaati waan takka hin dubbatina wanta hin beekne hin borcina kana hin kadhatina kadhaa miti kun rabbii fuulduratti illee nu gaafachiisan kadhaa otoo hin ta'in kun rabbiin fuuldura borbonu dhaaba lubbuun nama takkaa jechuudha lubbuun nama takkaa miti lubbuun simbira takkaa rabbii fuulduratti nu gaafachiisa kanaaf kun kadhaa miti hunda keenyaaf immoo hin ta'u. Kan achiifis du'u hin ta'u nu fayyadu maaliif? Zamin የሚሞተው አይጠቅመንም። ለምን የአማራ ልጆች አሜሪካ ቁጭ ብሎ ነው ቁረጣው ፍለጣው ያዘው የሚሉት ቤታቸው ቁጭ ብሎ ነው የተከራዩበት ቤት ቁጭ ብሎ ጃዛ ቤት ቁጭ ብሎ ነው በለው ፍለጣው ቁረጣው የሚለው ምስኪኑ ነው እዚህ ጋር እየተገደለ ያለው። ይግባችሁ ጭንቅላት ካላችሁ ይግባችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ የኛም ልጆች